Igamba ria ndereba wa ngari cia miraa uria wirikanaga niwe wauragire muntu murume umwe ngunduni iria ritigania West County ya Meru chumia biele bithiru niririkitie gwikwo mwanka tariki 22 mweri jojo mwaka jojo nyuma yawe wikwo quarantine erene ya Kangeta kwa kagita kantuko 14. Is on quarantine at Kangeta prison, and for the said reason the ruling which was to be delivered today is hereby deferred such a time that he shall finish the said mandatory 14 days quarantine. Therefore this ruling shall be delivered on the 22nd of December 2020, a production order to issue for the accused person to attend court. Unfortunately, the accused Moses Kaburu na ikirwe Kangeta remand. Ria waigwa itarira COVID waigwa Kangeta remand. Bere kumana na bungo barabangi bureta boye ko buinde barabumeta quarantine 14 days. Kirio side yonge ku atoya ne ruling ya ndo tobora kiri areo. Topinga tu no to ruling iri affect mubungo wengo ora accused wengo mutitango wengo ilasima ethira areo. Atongeria mwanya baria bakuzingatira igamba riri batongeretwe ni mutongeria wa baria baingi mbungeni ya kaunti ya Meru bakita na mbere kumeneria ndereba bangari cia miraa ni untu bwa ikubibingi biria biethirite bikiumane na ngari iji. Batu kintu kira tukwenda tumenya kwethira akuwe na sheria ile, sheria ya antu babangi batumaira barabara na antu ba miraa. Itukwenda miraa eta na mbere na kwendwa na kuriwa, lakini itubati gwetha tuichura kiatiri imwankare sheria cia barabara ikarea utumirwa gati kamera na mawa yara yakora kuna ara timao na nara na ibacha na guntu kora kungi igentokere gugire presha mukurukia kenge de nama mawa iyo e presha mukurukia mira ko manto yanto tu lazima mira ibucha kure obora uni urongo imantera kaucha to fameta ko Kenya ya kuduka ngithato na manto ya tibweta gwetikirwa. Tongeria baba bakiuria ndereba bangari izi bareke guteya miraa nkorokia mioyo yantu bona kwa kagita kamwaka jomwe ngari izi ndichuragite antu kathumba. Antu betu tumenyereni kabisa barabara ichi yetu nontu maisha tiri yaso mtu aringwa akwa akuthira awita atichoka aringi so antu bakayukia mbeto yakerea muchetho yakerea mutongeria umwe kana orongi nontu kuringo ingari nyanjaji no aringwe askari mtu munene o siasa murimi uti mtu athura wa imbeto yeye ikwithira bena muthuro nontu antu bakwite yanande bakwire baile bakwire ngundune kiumia gitathira aranchiro gwakwa garu ongaicha mira iraringa muntu onge ara gwetwa maskan nyatha ino na mami chitari aune kangi ntuko ile tathira muntu onge au museum no aringwa arakua loi kantu gakumankare kenda tumba gukira. Antonia Meru TV niyo Kambeta Jane Karemi Wambabu.